Hello mayam akhoi program ama jingwa chatli akhoi Meitei ki program ni haido karibu odom toiba chatli si jong 5:30 de hurani hai aduga hoji traffic jam siga akhoi sum tam gari tholi talle bo gari mayam de pi se yo chat to na de sum de le ni ja ja mi jo se ko jo phangadra ngamodra matam jana tangde sigani Sri माधव देव इंटरनेशनल ऑडिटोरियम दनीने ओदू से प्रोग्राम से मीटे ये अमर जाओ इसी से संडे ngasi sini Akham Jullee Devi Manipur gina Hindustani vocal togani people oza Assam khol bilambita bani sudha ado second ki Hindustani vocal si se yam da jinghan da lai se hay khoi jing ba lai ba do video su toge tore ni start over khangde se bayam changage Meitei dress liwa ha hello mayam ei yo re koi program se jing ani huji hodi horam diriye ऐसे प्रोग्राम से जींग वाला इन्हीं हौदी हौदरी हेलो मैया मीडी जाम लांगने दिए वो मुझे पुंग कनो दे ये और बरनी पुंग तरुक दे का हो रनी है वो आम कन्यान जाते मी लाई खर लाई जाम दी तीन देมีหลากพอดีเขากดแล้วนะตั้งไงบ่อยนี่ฉันทำมินิวิดีโอเสียนี่สิเดี๋ยวผมอยู่ล่างนี่สิจังLights, please. নমস্কাৰ শুভ সন্ধিয়া সংগীত নাটক একাডেমীৰ উত্তৰ পূব কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা সুৰাংগন a festival of musicৰ দ্বিতীয় দিনৰ অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ আন্তৰিক স্বাগতম संगीत नाटक अकादमी के उत्तर पूर्व केंद्र द्वारा आयोजित सुरांगन अ फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक के द्वितीय दिन के अनुष्ठान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। We welcome you to the second day of Surangan, a festival of music organized by Sangeet Natak Academy, Northeast Center. Before we go on to the programs today, let me tell you briefly about Sangeet Natak Academy and the Northeast Center. Sangeet Natak Academy is one of the first autonomous body of performing arts set up by the Government of India in 1952. Sangeet Natak Academy functions as the apex body of performing arts in the country. The Academy established its first extension, the Sangeet Natak Academy Northeast Center in the benefit of the Northeastern people in Shillong in 2008. The Northeast Center was established with an aim to promote and preserve the traditional performing arts of the region. प्रिय दर्शकों, आज की प्रस्तुतियाँ मणिपुर की अखम जूली देवी का हिंदुस्तानी गायन संगीत, असम के विपुल ओझा जी का खोल वादन, सिक्किम के डॉक्टर बिलम्बिता बानीशुद्ध का हिंदुस्तानी गायन संगीत। तो चलते हैं आज के पहले कार्यक्रम की तरफ। मणिपुर की अखम जूली देवी का हिंदुस्तानी गायन संगीत। Akham Jullee Devi is a dedicated musician and scholar with a strong background in Hindustani classical music.
She holds a BA in music from the University of Delhi and a master's degree in music from Manipur University of Culture. Currently, she is pursuing her PhD in music from Manipur University of Culture. Akham Jullee Devi's musical journey began under the guidance of her gurus Sri Shiv Prasad Rao in Delhi and Sri L. Devendrajit Sharma in Manipur. Her training has enabled her to excel in various musical competitions and performances. Some of her notable achievements include securing first position in the state level music competition, winning the second position in the Yuva Pratibha 36th Inter-University Northeast Zone Youth Festival in Meghalaya, claiming the third position in the Udan Youth Festival in New Delhi in Hindustani classical music, excelling in numerous inter- and intra-college festivals in Hindustani choir. Akham has also demonstrated leadership skills as the president of Alahya Music Society at Daulat Ram College. Tonight, she will be accompanied on the tabla by Sri Sagulshan Sujit Kumar Singh, by Sri Bikash Bhawal on the harmonium, and Srimati Moshumi Sikdar and Srimati Dolly Busher on the tanpura. May I request Srimati Akham Jullee Devi and her accompanying artists to take their places on stage. Ladies and gentlemen, presenting before you a Hindustani vocal recital by Srimati Akham Jullee Devi from Manipur. सभी को मेरा प्रणाम। मैं अखम जुली देवी आप सबके सामने ख्याल पेश करने जा रही हूँ। राग भिम्पलासी विलंबित एक ताल, छोटा खयाल 3 ताल। आशा करती है आप सबको अच्छा लगे। आज्ञा दीजिए।
Nuruddin Ahmed sir, may I request you on stage to felicitate and bless the artists. But first, we would like to felicitate Noor sir. He will be felicitated by Dr. Arup Bordoloi, the Project Director of Sangeet Natak Academy, Northeast Center. Ladies and gentlemen, presenting before you Akham Jullee Devi from Manipur. Tonight, Jullee Devi was accompanied on the tabla by Shagulshem Sujit Kumar Singh, on the harmonium by Shri Bikash Bhawal, and on the tanpura by Srimati Dolly Busher and Srimati Moshmi Shikdal. I request Noor and the artist to pose for a still photograph. Manipur mano. Thank you very much. That's why we kept. Our program to complete sale hoy kintu khali office ase je it around 7 hoy gal na kai de lady basiga hey ha hoji Hojik se kariba Grand Badendra Ale Bavendra Ale da oh Gan okay Bavendra Ale अच्छा अच्छा And what you are singing? Krishna Bandana? अभी जो मैंने गाया वो एक ख्याल है ख्याल में राग बिम्पलासी में एक तो बड़ा ख्याल एक छोटा ख्याल ऐसे करके होता है वही गाया मैंने क्या नाम से मीठे ये तो आज मोरे घर आए न बलमा this बंदिश is for सदारंग सदारंग he is the music पुराने जमाने में म्यूजिक कंपोजर लिरिक्स सीखा है उसने कंपोज किया है so classical artist expert उस्ताद कह सकते हैं पंडित ऐसे जाम नुंगाई रे masa sa ay na hina Manipur male man mau na mina apai asamis maron kal lon jale ba ai ngao le ore mera samis maron da hairam bada da mai performance jam phaji hai na hairei ba ne ani mak se jo Manipur original ore so apai asam ki masak male ba dum thank you hai ja le khang ra min kai ko ke hanga dum thank you hai khang ba sa ba gi thank you na na athum ba se chaning bra yani ang sa kai ka jam nungai de ai di smai na lai se una na smai na combination na ina ma du sula ma di ba ba hai sha tha phi yaw ma di ba hoi sida mayam lak thi bani asam ra kai kai amma sula ame mi president ni kan ha ra mo khara la kam cha ma su gift tor me Meitei ra Meitei asam ki Meitei hanu ahan ra ahan ne naha ani mane nupi mane tor la ame kana ho di ba khang de mami ho ji khang ma la mamin du soi sing hak tang ka ge magi yang supai ma ne pham oh mami ke number do log gi bani ne to ai gi number do no gi ne to front row the second row the Meitei ma pham man ma kok pudi tang ni ma ko boti ha pare koi wari sai wari lak na ai tahan ba ja de ko zum music to khara interest lai jai to Ay, sila ko yun. Rumah kan ada nang no one is same place no is mafam ang katangira Manipur ge ma gai ga ma pa mata ka mana ke na dagi ai
ngang nhiều Noi hadak Manipur ya kamu tuh mai hau re amuka haure ngai te bo si yam ken to mana harau was ne complete harau bo do oi ge go kai yo ni du mai confuse le ya bo ai kan kem la ba ai YouTube ta tha ke ko ja ni na tam la su jam mong ta ke to ahan ma kita ken war mane ko ko lose story na tra ken to ngai re tam la the sound no khara khadan nan dai ba khoi ne hojiti loi flight na ta di ya roi ko ka da evening da lage afternoon da khara shopping kai khoi re khara khoi ro ngasi lai kini ko hayeng kai thok toi la ifal da dum thok toi mari ki flight Mari kita. pasok sakpa luhong bai sai ka lu hong bai thi ka sa ko ro ro se adune duga akhoi generation da di aina ha bani Hindustani classical music da lâu rồi mà pura chip áo vô thủ rồi đó năng doctorate ôi rồi nó tauri ba rồi basic và có mấy giờ nó hành được đó basic course work loi tri this June se coming June se da loi doi ne ba aduga research hauran đâu đó và all the best thank you jam ahin ba hau ba mi ma sak khang mo oi ro akhoi me am ki bor le se anh đi thi Manipur bu ni ha ke ni ba am la sin si akhoi tu na re chat la si thi nu su tu da sai we ra sa pati da na kan ni ta hết mi dei yo ri chau si hai na lại kan nhân le ja de na akhoi tu chat la si năng ở trong này ta đấy cái xung quanh này mình không asai chăng rồi nó phải đi dạy thì bằng khăn năm lai ba si ka lai ka bây giờ ngoài đấy em có số bye bye Hello mayam aisu Meitei traditional dress set na challe Meitei ni asini se Akham Jullee Devi Manipur dagi la ini mak se asi aduni ma ki keno dudi background di mayam ken ngasai announce to boda jaw khare aduni ke haide jam nungai re sai unaba moi duga si mayam Assam gi su jaw re se moi na felicitate to boda adu moi akhoi di u hodre moi la am na tawmi haina Assam Sahitya Parishad ki Assam Manipuri Sahitya Parishad ki president vice president moi sula ami hai तो फोटो से नंबर से ने सुम शेयर तो नी में आमदा